أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Sva hamdi se i zahvala pripadine Allah'e, svjetano jeki. Uzalista vodona ne. Jedino ovisili o haku pravo, jek insani lesi ibaditi tikiro. Rodeja zaštita, taro se lošni pe Allah se ratim gel, taro mora lošne duše, taro mora grevija, taro mora greške. Hem rodeja taro Allah subhanahu wa ta'ala oprost. Ka su Allah putinga, znači mučingjali se te ovol ko pravo drumo deme koji idejeti, tačno da insanitano koji idejeti. Ka se Allah dozvolinga te ovol ko dalaleti, znači ko krivo drumo, niko ne šita raki dženote, anili ko pravo drumo. Hem mesu tičinao kaj taro Allah subhanahu wa ta'ala aberdona ne, hem kao Muhammedi sallallahu alaihi wa sallama, lesru posledno pegamberitano, hem postaniko, so Allah bišalgjali sa rahmeti celo svetongi. Bišalgjali amengi ti ikale mentaru tari tumina ko svetlo. Taro biđandipe ko džandipe, taro eklošno hali, taro eklošno životo koje pošugar, hem pošužo životo hem hali, ko dinaloko hem ko ahireti. Inshallah vdiman gati kiraftu men salafi, taro ek tema sultanu but važno en muslimaninge. O rubi Allah eseri, čači pase u kalbi mangela adale, so krila lise škaripe. Hem na neme nisavi šube kao Allah subhanahu wa ta'ala ada vatanu su amingen najviše škaripe kirga. Hem amingen najviše škaripe dingjala Allah subhanahu wa ta'ala. U stvari svaku škaripe voda taru Allahi subhanahu wa ta'ala. Hem ulesa sao khayri do bingjamle. Svako khayri hem svako nimeti tano taru Allahi subhanahu wa ta'ala. Sada se vakira aminga mora gospodari ke surate Nahl, kod je šofto sura ko ajeti pindutrin. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Hem svako nijameti su isitu men, a da vala jedino taru Allahi subhanahu wa ta'ala. Hem ke džanaja, kaj svako šukari pehem nijameti taru Allahi subhanahu wa ta'ala avala, onda ksar tena mangamare gospodare. Ke džanaja sao šukari pe lestara avala. Pa amena ger morate mangamare gospodare. Hem morate ubužina amare gospodare bizote kera o leste širki. Penal pralalen adveka kera lafi taru mangi pe erobosoro pe gospodare se hema solesur poslaniku Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kozumbu kja amen mangaya ali Allah subhanahu wa ta'ala dva su najviše šukari pedinga aminge. Hem su o lese da stružini amen te mangale najviše,
Amin леко последно танчева. Si të ne me leste këtë manush merëlla, këtë ku nëse bukja këtë manush tužno, këtë manushi se trebala tega, amin si të ne mu ka mërë gospodari. Ali visreja ku zëm njemeti ov amin gi kërgja. Znači, adva mangi pe robosoro, pe gospodarese, na açola samo ki čip. Adva mangi pe morati skavale, hem jasno ta na dva mangi pe. Hem si jasno znaku za dva mangi pe. Allah subhanahu wa ta'ala vakir ki surat Ali Imran ki tritu sura, ko ajeti 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Vakir, ako çaçe mangene Allah'e, ondak pratinen man. Pa kam mangel të meno Allahi subhanahu wa ta'ala, hem ka oprostini të mare greške. Ako pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vakiri. Vakiri, ako të men çaçe pase mangene Allahi subhanahu wa ta'ala, ondak morate pratine pejgamberi. Znači, ako vato nek ajeti o znaku të rimangi pe ko Allah, ta në të pratini pe lesire postanikun, sallallahu alaihi wasallam. Hem të kilo pe adva of, su amin komadin gja. Hem të cidamen dura dhe lestar, o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam su zabran gja amin. Hem të gja pa o lesru sunneti. Tega amin, që që pasi mangaj Allah subhanahu wa ta'ala, hem lesri postanikun, hem poste o Allah amin ka mangil. Ali adva subhanallah sa mu ke mangila e Allah e, ali na partini e pejgamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, lese Allah fe samu tani hovajbe. Hem usalef salih vakirge, ine plemia su kubajgi vakirge ke un mangene Allah subhanahu wa ta'ala, hem poste Allah subhanahu wa ta'ala muklaka va jetinatil. Ako gjenaya ka yamin morati mangaya Allah subhanahu wa ta'ala, morati puçamin sa vo rezultati ka vele adva čisto mangi pe. Sar ka vola mor života mor hali ako amin çaçi pase mangaya Allah subhanahu wa ta'ala hem lesre postanikon. O cevap ya rakaya ko isto ayeti ki surat Ali Imran su çitingum. Ka Allah subhanahu wa ta'ala kiri ka mangeo tu meno Allah hem ko prostini tu mare greške. Adva rezultati, ako amin mangea čeći pase Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, kad obineo mangi pe edeb lesuro, hem lesuro magfireti, hem ko ik hadithi u pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akiri, kullu bani Adam khata, wa khairu khatti'in at-tawwabun. Suzan čini adava? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akiri, svako čavo edem lesuro, svako insani amende. Aka vas obešila angutumende akate, hem tu mesu šunena, svako grešniku tamo. Svako greške kirala, svako harami kirala. Hem najshkator haramji Allah su kirena tauba, su kirena pishmani hem rina pe po gospodari. Ke svako amende grešniko tanom greške kirala. Na mangeo Allah subhanahu wa ta'ala te mangel to? Na mangeo Allah te prostini to ke? Ke svako nese potreba u mangi pe Allah esro, hem oprost lesuro. Znači, hem koji dubingja adava u ljubav u mangi pe Allah esro, dubingjatano u sigurnost, hem u radosloko, hem u uspeh, ko dunjaloko, hem ko ahireti. Hem isto kao setini o šužipe imanesoro, ali visok rezultati tamo. Hem ko Bukhari, hem ko Muslim prenesyon taro Enes radijallahu anhu kaj vakirgja, kaj pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam vakirgja. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والثاني وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والثالث أخيرا وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Trimbuka ko araklalen peste ka araki o slatkost taro imani. O prvo te mangel e Allah hem desri postanikon poviše taro sawaver. O dujto te mangel je ke insane samo radi Allah
Hemo trito, posljedno, hem te mrzinite irini peko kufri, sar su mrzinite vo fordimo kijak. Koji adla bukja usitinimo prav, adva čači pase usitinja ukus, tar imani. O slatkost tar imani. Adla robija je Allah eseri, so čači pase mangena Allah subhanahu wa ta'ala, i silen štar karakteristika. Hem o Allah spomine adla štar, ki surat El-Maida ki pančtu sura, ko ajeti pindu štar. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Vakir amiga moj gospodari, o tu men su verujnena, koji tu men dar irini podumo, pedine se podumo, pa Allah ka vojek pleme, so ov kamangelo len, hem on kamangeno le. Hem sotane ponižno je vernikonsar, hem sikavena pezorale anglo nevernikija, mučinena peko druma je lesoro, hem nadarana taro nikasoro prekor. O mangi prala kudini. O znake taru iskreno mangi peko Allah subhanahu wa ta'ala. Tane te mangi adava, o Allah su mangelali. Mesto te mangi adava, tiri duša su mangela. Znači ako tu mangija e Allah e, kad ke ti kire adava Allah subhanahu wa ta'ala su mangela. A na to strast ili ti duša su mangela. Ka mangija Allah e poviše, taro meli, taro ti familija, taro to kera, hem taro vorda, hem taro biznis, hem sadla bu kja su neko denjelku, tu je Allah poviše ka mangel. Adele se dikaja ku muhajirini hem ku ansar, bu čuže primer jaminge. Olenge prečine adavao Allah subhanahu wa ta'ala su mangela, mesto lenguru nefsi, lengri duša, stras su mangla. Adele se dikaja kaj on dinge sasu i nelen dinge kod drume Allah esero. Dinge pe pare kod drume Allah esero. Dinge po životu pi duša kod drume Allah esero. Znači on dinge po celo životu kod drume Allah esero. Spremno i ne, sosi i ne spremno. So se on čači pasi mangli Allah subhanahu wa ta'ala, hem nesri postaniko. Hem adele se Allah dingalino anav es-sadiqin. Adla sojtani iskrana. Hem vakire Allah ki surat et-tauba ki inatu sura ko ajeti bišuštar. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Vakir, ako tani तुम्हारे दादा, तुम्हारे छावे, तुम्हारे prala, तुम्हारे romna i familia, hem तुम्हारे pare su kiningen, hem तुम्हारो tijareti su darana te na šalgivu tumendar, hem तुम्हारे kera. Ako sadva pomognu taro Allah, hem desir peygamberestar, hem tari muka kudrumu ko Allahi subhanahu wa ta'ala, ondak ajikirin vakiri Allah subhanahu wa ta'ala kate, ajikirin dok avalaj Allah esri odluka. O Allah na pokažini e grešnikonge o pravu drumu. Hem dike mere mangli prala. Sarjivenge o sahaba, hem sarjivnena adla insania, so preči lengoro strast hem nefsi, mesto te obožnjene Allah subhanahu wa ta'ala. Na rakayad vahali koroma? Na rakayad vahali koroma? Pučin tu men kokri. Ko bor Roma,
Priču linge o Allah subhanahu wa ta'ala, hemu lisru pegamberi, mjesto dunjaluku. O linga verčani. Sa linge považno, mjesto Allah subhanahu wa ta'ala, hemu lisru pegamberi. A da lisi dikelen kada o Allah vikinilen ko namazi, o linge o sojbe, hemu kelibe, hemi zanimacija, hemu tijareti, hemu cili e dunja, ki dunja, považno, pointeresantno nego dva namazi Allah su vikinile. On na džanaku kiraje Allah isere. A mene rakajle na te. Najviše tra mene Roma, kaj rakajle u Roma? Ko pazarija, ko biznisija. O te sabale džiko akšami bešena. Samo te zaradi nem pare. A hasanati je sevape te zaradi neko džamije, redko isi. Allah te uputina min srne, Allahumma amin. Nego on šunene, mesto te šunene alesir lafija, on šunene kas? Šunene šetani. Hemu Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayeti, najmangle tana je Allah esetane, akava tan kaj suna makana, u džamije. Hem najmrzime tana, cenine savjadla, u pazarija, ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hem kaj tane u Roma, ko najmrzime tana tar Allah subhanahu wa ta'ala. Sar šajamete do bina u ljubav, u mangi pe Allah esro, kita men kedajme ko pazarija, ana kedajme ko džamija Allah esre. Ko kera Allah esere, da nekava ne samo manuše se roker, akava Allah esre roker. Ali amen Roma, po interesantna mingi akava. Para, dunja, mesto ahireti. Na mangaja da Allah su mangela, nego mangaja da šetani su mangela. Amari duša su mangela, amari strast su mangela. Adresa su ko haline i sjeme. Adresi dikaja mašila u Koreja, savo stajni sile. O Arapija, o Čibane, o Bosanci, sva ver plemija. Kaj tane on? Su se on džana pala dva. Allah sva keri. Imo pegamberi. Ali amen kaj nam? Amen ne moglo plemi nam ko svetu? Da li se ovo ne moglo plemi? Allah su tene Allah subhanahu wa ta'ala, on ne moglo plemi ko. O robi Allah esere. Tašno islam mogućingja minge bud drumja sarte roda amoro rizki. Ali adava trgovcu su dobini pe pare ko harami, znači kamataja, ili se shovajbe, ili zajbiniki trgovija, a da li manuše se mangi pe ko pare, považno tano, nego mangi pe ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hem od cicija tano adava manuš, sobranini o haqqo taro po mali, taro pe pare. Manuš ki ti sile pare, mole zekati te deo. Haqqo taro mali zekati te deo dolestar. Ali dva manuš su mangelo dunje emo pare, na ne te deo taro dva zekati. Hem na ne te deo ko druma leser pe pare. Sar su kirgeo sahaba, onda kirge pazar loko, onda gile ko pazarija. Ama na zbog dunja, on kedinge pare zbog ahireti. A dva pare su dobingeli su zaradinge ko tijareti, ti dene ko druma lesro, da bio Allah radostom te volenca, a nalingri duša. Salamina Roma. Hem su kirge adla manusha bisterge Allah fi Allah esr ko Kur'an. Suva kira menga maro gospodari ki surat Al Imran ko ayeti shelo oftoradish. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Hem adala soiteni cicija ko adava sudin jam lenge. Tena misinin ka adava barvali pešukar lenge. Na, nego adava lošni pe, adava lenge lošni pe. Ko sudnu dive adele barvali pe soine cicija ko vel lenge kimen obeležimo. O robi Allah esere. Sa su trebala te mangaja Allah subhanahu wa ta'ala, agar da trebala isto te mangaja esere poslaniko Peygamberi Muhammede sallallahu alaihi wa sallame. Naštio mangi peko Allah, te vol kompletno, ako tu na mangi isto esere poslaniko Muhammede sallallahu alaihi wa sallame. Hem prenosini o Enes radijallahu anhu ko Bukharim ko Muslim, كما كرجوا بيغمبري صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده
والناس أجمعين. Nikoj na ne pravilo verniko dok nam angela man, znači pegambere Muhammede, poviše taro podat, taro pirečave, hem talo celo nardo. Znači amen morate manga amare pegambere Muhammede sallallahu alaihi wasallam so niket amene diklamle, poviše tara amare dada, dia, čave, kera, pare, hem biznis, hem saso e situ kudina loko, morate manga pegambere poviše. So se ovitano adava, so si kavga aminge o dini amaro. Te novelio amaro pegamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam,ša amen kakere panda adla gađengiri svatbe.Ša amen panda ka bešaku indijsko vera i ka verina ko životinija i ka verina ko ekipija i nažina so. Te novelio adla pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kotar kaže na amaro dini. Kotar kaže na sarte klanina. Kotar kaže na koje amaro gospodari. Kotar kaže na koje isti dženeti džehennemi. Kotar kaže na sad va khayri adva škaripe. Taro pegamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A da se o zaslužini isto amen olete manga. Poviše amendar. Taro amare čave. Hem taro sao nardo su isidinde. Hem ovda isto skajamingi, hem objasnigamingi o drumo taro spas. Hem taro radosloko. Saršajte dubina o radosloko. Ko done loko hem ko ahireti. Ovi ne adva manuš. Pa sarte na mangav me adali manuše. Hem te ovada pažljivo taro šerri, hem te ne uština amen kokori. Sad ovo pegamberi aminge si kavgjatano. Hem oleo Allah amen uputingja. Biz oleste amen ajine ništu. Elhamdülillah so Allah bišagja, najšukari manuše insane amenge, te objasnine aminge sao khayri, hem te araki amen tari zaštita. Hem ako mangaja amare pegamberi sallallahu alaihi wasallam, trebala te pratinale, hem te šunale sire lafija. Koje vakiri ke ov mangele pegamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ali na pratinile. Hem na jala pa olesuru sunneti, olesuru mangipe, akva hovajbe. Samo lafija tani. U mangipe ko Allah, hem u mangipe ko Muhammed sallallahu alaihi wasallam, še samo te ovdje iskreno. Ako kiraja adavao Allah su komaniga amin, hem u pegamberi aminge su komaniga. Upravljalen ko Islam, taro znake, taro mangipe ko Allah subhanahu wa ta'ala, hem ko lesro poslaniko, te manga isto odolen ardon, ka su Allah mangela, hem u pegamberi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hem te manga adla delija, hem lafija, so Allah subhanahu wa ta'ala mangela, hem lesro poslaniko, sallallahu alaihi wasallam. Znači morate mangao čačipe, hem u iskrenost, hem u pravilnost, hem u dolen su ta nepravila muslimanja, hem tena ovada olendar, hem te manga i tauba, hem te manga u dolen su iskrena tauba kerena, hem u čistloko, hem a dolen su itani čista narod. Hem te manga u dolen su i kerena peko Kur'ani, hem ko sunneti e pegamberi sallallahu alaihi wasallam, pravalen ko imani, taro znake, taro mangi peko Allah, isto tane te mrzine adava, o Allah su mrzini. Taro nardo, taro delija, hem taro lafija. Sar su vakiri o Allah, ko surat al-Hujurat, tačno o Allah na mangela adale, su kirila pe pođan dua verenda, hem su frdela čalom. Hem isto vakiri ki surat Nisa, ko surat Al-Imran, čači pasio Allah na mangela e zulum džijen. Adla su kirina nepravilo. Čači pase ki surat Al-Baqara, čači pasio Allah na mangela u lošnipe. Hem isto vakiri Allah subhanahu wa ta'ala ki surat Al-Hujurat, ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هم استوى كيري كسورة الحجرات أليو الله كيرجا تمانجين و إيماني هم كيرجا لي سر أكرس كتمار قلبيا
hem kerja te mrzina o kufri o loshnipe hem o neposlušnost. اللهم وفقنا للصدق وفي حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيها من الذكر والحكمة. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفر. كروا استغفاركم الله سبحانه وتعالى يكرم من استغفاري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، اعلموا أن كل محبة تأسست على معصية الله ستنقلب عداوة يوم القيامة. قال الله تعالى في سورة الزخرف: فظلنكو إسلام ترساد ومانجيبه تربية والله من شكر درشتو هم شكر مالا سو помощнина мен те барола маро манги пеко Allah subhanahu wa ta'ala hem ko lesoro postaniko ana te ova lošnone ardonca so ka berekerena maro mangi pe ki dunya adrese Allah subhanahu wa ta'ala vakiri ki surat az-zukhruf ko ayeti شو دي شفتها الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Косудно диве о амала ковен сра душмания یک авересе освен муттақиния. Аделе манушия со кирган ле лошни пеко дуния локо со мисинган туке наиш карамалине косудно диве ов душмани кавул ов туке душмани кавул кади ке после каяквана не шу карамал манги ска гана гелошна букя на геломаца ки джамия на nego diskoteke, ko kafiće, na dženava kaj? A tu mislim njeti kakva najš karamal mangi. Ako ahireti, kad je kio čačipe, hem sova kiri Allah, šunen šukar. Ko surat al-Furqan, ki surat bishupanč, Allah vakiri ko ajeti bishu efta. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتنا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Ko dive o zulumđija kaki cini po vas. Hem su kavakiri. Hem kavakiri, te džavine u drume postani kosoro. Hem ten Allah mangine filani saramal. Ingargaman ko davaleti. Hem tiningaman taru zikri, taru Kur'ani. Hem u šetani e insane se dušmani tano. Adele se omo pral. Dar taru Allah subhanahu wa ta'ala. Dar taru Allah hem dik šukar kas leatu ki sar amal. Hem kas mange. So se kosuno dive kove adalea kas ka mange. Ako manglane Allah hem lesri poslaniko hem o sahaba onda tu kıyam al-qiyam olensa kove. Savo društvo adava. Isi pošižo društvo olendar? Isi li pošižo društvo tvoje pegambere Muhammede zajedno tebe še? Abu Bekir'e zajedno tebe še? Umar'e zajedno tebe še? Uthman'e, Ali'e, sao sahaba. Isi pošižo društvo? Ta radova društvo? Znači, inša Allah, amen, ako manglame Allah subhanahu wa ta'ala, ime pegambere, ime lesre sahaba, inša Allah, amen, ulen sakova. Morate puća, amen, sar šeti dubina, a dva mangipe. Sar šeti uspina, to vola na dva mangipe. Cevap edela mengi yektaru naybari alimiya, a dvatonu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Vakiriya mengi o, kaisi desh sebepija, sar šeha mente dubina o mangipe Allah isra. Ko prvo vakiri, te čitina o Kur'ani, hem te ahlavali šukar, hem te misnami ko ajeti e Allah isri. Prvo.
o dujto te ova pashe ko Allah shukare delenca. Hem na shukar delja o farzija, o obaveze Allah su dinja, hem poste o dobrovoljno delja te kera. O trito non stop zikri Allah se te kera. A dva zikri te kirele srceja, hem čibjeja. Ne samo čibjeja, te čotke ki čib. Na, a dva ki te kere subhanallah, Allahu akbar, walillahi alhamd, alhamdulillah. Sad dva ko kalbi mora te gjat kamri. Shtarto? Te mangi a dva Allah su mangela, mesto a dva to nefsim, to strasim, ti duša su mangela. O pančto? Te misline ko anava e Allah eseri, hem ko leseri sifatija. Hem te penjare te gospodare shukar, se ako jane adava, ko zon poviše penjare te gospodare, adava poviše kamangeli. Ali ako tu narjine niše tar tu gospodare, pasar kamange te gospodare tu. Kitna penjare ali. O šovto, hem mislim shukar ko sa on jemeti ya Allah, hem delja, hem shukari pe Allah su dingjatuke. Se ako tu jane kaj sakva njemeti su vakirijan početak satara Allaha vala, pa to automatično kao ve zahvalno edevlje se, Allah se. Ali ako to na džene, mislim, tu tari tiri muka, tari tiro džandi pevala, to nikad ne to ve zahvalno Allah se. O eftato, o inkisaru l'qalbi bejne yadej Allah. Uvek je muslimani te ovo skromnost. Na te barakiri pe kokripes, kibiri te novele. O faraoni kibiri nele. O mislim, ja devaline. Tu mange Isus aro faraoni te ove? Koji nam tu, ke to Allahu najbaru najučotano, tu i nam ništo. Allah teri kapka pa niker gja tut. Pa so bara ker ja tut. A da li su uvek ker tu potiknu anglo Allah subhanahu wa ta'ala. Oftoto te ove kokori e Allah te gospodareja, kojeg posebno vakti, ki posledna tretina tari rat. So se ki adja rat, ko aver hadisu pegamri sallam vakiri, ينزل تبارك الله في كل ليلة في ثلث الليل الأخير من أعلى السماء إلى أدنى السماء. Znači, ki posljedno rat o Allah subhanahu wa ta'ala, amaro gospodari, tari najuču neboti, a vlako najtile koja dva neboti, hem učela, men jed'uni festeđib lehu. Koji ke Allah doa mangi da bi te odgovori navlje se. Men jes'eluni fa'atija lehu. Koji počela manda ništa da bi te davlje se. Motrito vakiri, men jestagfiruni fa'estagfir lehu. Hem koji doa manda oprost da bi te oprosti navlje se. A da uvek disini pe svako dive, svaki rat, ki posledno rat, posledno tretina tari rat. Hem u tetu te ove te gospodareja. Te ušteki rat, noću namaz te kere. Kur'ani te čitine, dua te kere, hem sada dva šukaripe, koja dva posebno vakti. Hem o posledno, hem o enato, uvek istighfari te kere. Hem te ove šižo društvo nardonca, su tajne salihinija, su kerina šukar delija. Hem te mangelen, hem te dikete ove sarolen. Te dikama, me mora te dikate ove saro sahaba. Nasaro futbaleri akava, dari glumca akava, dari nađena koji biznismeni akava. Nati dika sarolen te ova. Dik to ve sar najmangli insan je ko Allah subhanahu wa ta'ala. A na o adlama manušao Allah su mu izdinile. Imamo poslednji, ja gerka završina. Te cidetu tarusa adava, slušaj, te perel to srce mangipeja, mesto te čivtevotu ko srce mangipe ko Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, malo lošenim nardunca su se, ako tu i narolenca, kamange ne se jebukja, su nisa vrednost ko Allah subhanahu wa ta'ala ko na nita veli. Ali ako inan šukare manušenca, su dikjelen, mašallah, dena po bogatstvo, ko druma Allah esaro, dena sadake džamijenge, pa tu da mange te kriya dva šukari pe, hem tu da kade. Dikja akva šine akva, mašallah, dikja ko te pare džamijake, pa me da kada pare džamijake. Ama ako džaja ko bijava, akva dingja 500 euro, ma me kadav 1000 euro. I fordea te pare, saki rat. A sočilo, sao tina šagyan ki donelo ko, yeke saate se, 2 saatenge, 3 saatenge sunen ko biya. Asuka şutke toradava ko ahireti ništo mufra. Asuka şutke ke dingana Allah hila deli 500 euro su lepinelin ko pevači, ke çivelin ki camiye. Dupla kaduvine tar Allah subhanahu wa ta'ala. Hem adva kadiki ko ahireti والله وكيل من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. Koji vas dela džamija Allah ese, o Allah lesi kad dele ker ko dženneti.
Shajti kini tu kera kate, se 500 euro? Ko ahireti shaj? Ako wallahi ako isitu niyeti, akale 500 euro ya Rabbi su dava gjami yake, vazde mangi kjer ko dženeti, pa Allah ka do të kjer dženeti. 500 euro platin gjen. Na ne adva kjera kate ko dunja loko? Kjer ko dženeti! A da li se morati dedicate ova savke manushenca? Su dene po bogatstvo ko druma Allah esoro. Morate dedicate manushenca su posjetinena men ko Allah subhanahu wa ta'ala, a nako akva dunja loko. A mene ka ti živnja svako divina men posjetinena men ko dunja loko. Akva dunja loko a men kjergati bisra Allah e. Akva biznis, akva pare, akva dunja loko, sa kjergami ti bisra mani gospodare. Hem te kira obaveze. Su amen mora te kirale. A da li se ti dedicate ova šukarem manushenca, hem te manga e Allah je poviše taro sa su i sjekate. Hem olesere postanikon. Ja Rabbel Alamin, tu amaro dojina, jedino tu amaro gospodarina. Muninaja tut, ja Rabbel Alamin, kere men taro Allah su mangena tut. Ja Rabbel Alamin, kere men taro Allah su mangena tire postaniko. Ja Rabbel Alamin, kere men taro Allah su mangena o dženneti. Ja Rabbel Alamin, uprosina menge, ja Rabbel Alamin. Ja Rabbel Alamin, kere men taro Allah nardo su tu mangele. Ya Rabbil Alamin, vazde amare derece ya Rabbil Alamin. Ya Rabbil Alamin, rudaya tutar sao šukaripe, su rudinja tutar poslaniku Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hem rudaya tutar zaštita, taru sao lošnipe, su rudinja tutar pegamberi sallallahu alaihi wasallam zaštita. Ya Rabbil Alamin, deja men šukaripe ko duni loko, hem ko ahireti. Ya Rabbi, kera men taradla, su naj šukar halovena Qur'ani, hem naj šukar anene liki praksa, hem naj šukar sikavena la verenge. Ya Rabbil Alamin, kera men taradla muslimaniya, su naj šukar halovena u sunneti pegamberi soro. Hem naj šukar anene liki praksa, hem naj šukar sikavena la verenge. Waqimus salata.